Pole sana kuri ibi bivugwa byabaye kuri Colonel Fureko. Ibi bintu birababaje cyane, birababaje pe. Ejo bundi twakiriye amakuru ibyabaye kuri General Pacifique Masunzu. Bukeye bwaho haza amakuru y'ibyabaye kuri Colonel Nyamusaraba. None uyu munsi twakiriye ibyabaye kuri Colonel Fureko. Ibi ngibi nibyo mpora mvuga. Cyo bizanjye ndamivugira aha ngaha cyakora nyine nuko nyine urugamba rwacu rurwaha kuri WhatsApp. Narababwiye nti ntabwo tuzashigikira leta ngo tubigaragarize kuri WhatsApp. Ntabwo tuzakunda igihugu ngo tubigaragarize kuri WhatsApp. Tugomba kugira urwego rundi bijamwe kugira ngo tugaragare ko dukunze igihugu, tugaragare ko dukorera igihugu, tugaragare ko hari umusanzu dutanga kugira ngo turebe ko hari ico hinduka mu gihugu. Ntabwo imbaraga zose, ntabwo ubutwari bwacu buzarangirira kuri WhatsApp ngo bikunde. Nico kizatuma duhora turengana. Abanyamurenge bashigikiye leta nyabyo, abanyamurenge bakorera igihugu, abanyamurenge bashigikiye igihugu, bashigikiye ubuyobozi, ntabwo bazwi mu buyobozi, kibazwi. Ico ni kimwe. Kindi cya kabiri, ntibiorganiza ngo bishire hamwe, bagira ubuyobozi, bagira umuyobozi, bagira ubaramutswa, bagiraho ihuriro bisangamwe, bagira ubuyobozi, bagira mutualité, bagira association, bagire organisation babarirwamwo, bamenye ngo president ni naka, bamenye ngo bose nugize n'ikibazo wenda hari umuryango waguruka ukamuvuganira uwo muntu akarenganurwa mu gihe arenganye. Twese twumva ko twoba intwari, twese twumva ko twoba abarwanyi, twese twumva ko twoba abayobozi, ariko hano kuri WhatsApp nibyo birangira abantu bacu barenganye, abantu bacu bakubiswe, abantu bacu bishwe, abantu bacu bahohotewe, abantu bacu banyazwe, abantu bacu bafunzwe, kandi bagafungirwa, kandi ibyo ngibyo bakabikorerwa muri enebo za leta twitangiye. Tuvuga ko dukorera, tuvuga ko turwanirije. Iyo bene wacu badutukira, iyo bene wacu baduterera imijugujugu, iyo bene wacu baduciriyemwo, iyo bene wacu batakituvugishirizamwo, iyo bene wacu batakimenya ko turi abantu, batakitubaramwo kabuntu, nimwe tugirira ibibazo. Kubera iki? Leta yagize intege nke zo kudasukura igihugu ngo imenye umwanzi, ngo imenye n'umukunzi. Nubwo natwe abakunda igihugu twabuze umuntu wo duserukirira ruguru ngo aduhuze n'ubuyobozi, ngo aduhuze n'abayobozi b'igihugu, kugira ngo igihugu kitumenye, kimenye ko turi abakunzi bacu, nubwo bisa nkaho bitashobotse. Ariko nanone kandi dufite abavuye mu gihugu bakirwanya, bahunze bakava mu gihugu, bakava muri leta, bakarwanya leta, bakanamuza bagafata imbunda bakarwanya leta. Abo ngabo basize bagenzi babo muri leta, abo bagenzi babo basigaye muri leta niba bafasha abavuye muri leta guhungabanya umutekano w'abari muri leta, kugira ngo bari abayivuyemwo baze babona ibyo berekana, baze babona ibyo bacurira bene wabo. Nk'ubu ngubu ibitutsi badututse kwihohoterwa n'ifungwa rya General Pacifique Masunzu, ni ibitutsi bimwe tutarabona kuva tubayeho, ni incuro tutarumva kuva tubayeho. Ejo bundi bakubitiyeho ibya Colonel Nyamusaraba, ngaho bakubitiyeho ibya Colonel Fureko. Izi zose ni isoni baba badukuza. Izi soni ko turazikozwe imbere yandi, imbere ya leta twitangiye, nta protection dufite. Who knows? Ejo shobora kuba njewe, ejo shobora kuba wewe, ejo shobora kuburiya, ejo shobora kuburiya wundi, kuko hanga nta wavuga ngo afite protection mu gihe igihugu kidashobora go protectinga general agakozwe isoni muri bene buriya buryo. Uko murumva byorushe, mu gihe igihugu kidashobora go protectinga Colonel Fureko witangiye igihugu, agahuza abapfurera, agahuza abanyamurenge, akarema amateka atayigera rimwe n'undi mwana w'umunyamurenge, n'undi mwana w'umubembe, n'undi mwana w'umupfurero, n'undi mwana w'umunyindo, akitangira igihugu muri bene buno buryo, akarwana, agahuza abantu bose, agafungura amayira, agaherekeza abapfurera, agaherekeza abanyamurenge, agaherekeza ababembe, agaherekeza abanyindo. Ariko ngo barahamagaye abantu bo muri M23 ngo ko barahamagara abazarendo ngo babahaye amafaranga ngo nibabafatire Fureko ngo bamugenze uko nguko bamugeje. Ni bigaragaza ko igihugu gipfuye. Aba ngaba bavuga yuko bari ku ruhande rwa leta barwanirira igihugu barapfuye. Siri tubano bazarendo, siri tubano bamayimayi, nta mwizerwa ubarimwo
nico gituma mwumva iyi message isohoka ivuga yuko ngo Muhivwa yabahamagaye akababwira ngo bakore bishoboka byose babloke fore kuba mufate. Nukuri kuko barabikora kuko ntibakunda igihugu. Nabazarendo gusa kukanwa ariko ntabwo ari abazarendo bo ku mutima, ntabwo ari abazarendo bo mu bitekerezo, ntabwo ari abazarendo bo mu maraso, ntabwo ari abazarendo. Nukubesha ubuzarendo se kukanwa, ubuzarendo no mu bikorwa, kutagambanira igihugu, gukunda igihugu, kubaka igihugu, kwita ku gihugu. Ibi byose barabikora batya, izi byose n'umwanzi ubikora. Mu gihe umwanzi abikora kandi agakoresha bari muri leta. Muri leta harimo abanzi bayisigayemo nguko ifite abanzi bayivuyemo. Kandi ibingibi byakagombye kubwirwa president n'abamwegiriye. Mu gihe badashoboye gutandukanya bino bintu, mu gihe badashoboye gusobanura bino bintu, bizarangira bishize igihugu mu kaga, bizarangira bikomeje kudorongeza igihugu cyari kigezaho cyo gakira. Abo gakijije igihugu bitangiye igihugu bebarwanira igihugu kugira ngo igihugu kidapfa kidashira, ko bararengana abo barenganuye bareba ta protection bafite. Ibi bintu birababaje ariko ntibiduciye itege. Tuzitangira igihugu cacu, tuzarwanirira igihugu cacu kugeza dupfuye, n'abazadusubira nabo bazakirwanirira kugeza bapfuye. Ntabwo tuzivumburira, turabizi igihugu cacu kiyobowe n'abantu biganjemwo abagambanyi. Nibo bakora ibingibi, abantu bakagambanirwa, abitangiye igihugu bakagambanirwa, abari bari ku musitari w'imbere we barwanirira igihugu bakaremerwa ibyaha, bakaremerwa ibirego, bakaregwa bagafungwa ku binyoma kugira ngo umwanzi akomeze yishime. Reba ukuntu umwanzi yishimiye ifungo rya General Masunzu. Reba ukuntu umwanzi yishimiye gukubitwa no guhohoterwa kwa Colonel Fureko nguko bigaragara kuri za media, kuri social media. Reba ukuntu umwanzi yishimiye. Ibi bintu rero nibyo leta yakagombye kubireba. Nibyo President Magufuli yavuze, Imana mwakire mu bayo. Yaravuze ngo nubona ukoze ikintu, ico kintu kikanezeza abanzi bawe, uzasubira inyuma umenye ko wateshutse, umenye ko wavuye ku murongo. Ati nugikora ukabona abanzi barahiye, barashiririye, barapfuye, barashize. Kakure yari yanumye General Masunzu akamushirari kugira ngo hangane n'abanzi. Abanzi bagatukana, bagasara, bakatsa imigeri, bakavuza induru, bakaku umuriro ukaka. Kure yari yabashoboye. Naho dore nguyu baramufasha baramufunze. Reba ukuntu baye baseka, reba ukuntu bishimye. Ntamenye ko ari imbaraga ziwagabanuye, ntamenye yuko ari zimwe mu mbaraga ziwe zigabanutse. Ariko bagahikira aho ngaho bakishima, bakanezerwa, bakabona ko babitunganyije, tubabone ko babyishe. Reba ukuntu babishimira Colonel Fureko, ukuntu yakubiswe, ukuntu yagiriwe nabi. Hariya yarari biriya yakoraga, ninde ugiye kumusubira mu mwanya ngo bikore? Aba ba collaborators ba M23 nibo bazaje kubikora. Aba ba representatives b'abanyarwanda nibo bazaje gukora biriya Colonel Fureko yariko akora. Iyi ntambara ni intambara nyabake. Ese ko baragira ngo gumino nishira, Colonel Nyamusaraba bakamwica, Fureko bakamwica, General Masunzu bakamwica. Ibyo bakoraga bazabikora, bazahembwa umushahara wabo, bazacungariye amahoro. Ese bategereza ngo abanyamurenge tugomba guhera muri izi ntambara? Taco twokora kugira ngo twebwe tunamurwe iri cumu. Abanyamurenge tuzahora ari igishoro c'abanyarwanda kugeza ryari? Ntabwo tuzahaguruka ngo twirwane, ngo ntabwo tuzahaguruka ngo twirengere, ntabwo tuzahaguruka ngo turema ndi mateka amashagati muri twe, kubera kugerageza guhaguruka muri twe, ugerageza gukomera muri twe kugira ngo duhundurire amateka, duhuze n'igihugu. Bose General Masunzu sumwanzi w'igihugu, ntiyanga abanyagihugu, akunda igihugu kandi ntiyanga leta. Ariko reba byamubayeho. Colonel Nyamusaraba ntiyanga igihugu, ntiyanga abanyagihugu, ndashobora no kugambanira igihugu habe n'umunsi numwe. Reba ibi muriho. Colonel Fureko ndashobora narimwe yaranabivuza avuga ko atazigera agambanira igihugu, atazigera afatikanya n'abanzi b'igihugu mu kugambanira igihugu, mu kurwanya igihugu. Akunda abapfurera, akunda abanyento, akunda ababemba, akunda abashi, akunda abanyamurenge, akunda amoko yose, kandi yari yarwaniriye arashira ku murongo. Reba ibyamubayeho. Kubera ko bakunda igihugu aribo bakomeje kwandamanwa n'ibyago, mu gihe abakigambaniye bakomeza kwidegemza, mu gihe abagambanyi b'igihugu bakomeza kwidegemza, bo bakomeza kubaho nabi, ariko bitangiye igihugu barwanira igihugu bo bagakomeza bagahura n'ibyago bikomeye bene kunguko. Ibi byose nibyo mpora mvuga hangaha, yaba twari twiyoruganije tukagira ihuriro duhuriramwo, tukagira abayobozi bacu, nta muntu wacu wogiye urengana ngo hashire yinga. Mu gihe tuba dufite abantu bigerera kuri president, tuba dufite abantu bigerera ku ba ministre, tuba dufite abantu bigerera ku ba député, tuba dufite abantu bigerera mu nzego zose, ibihugu byacu, ibibazo byacu bikavugwa, abaturage bacu mu minemwe ntibaba bari muri ibi bibazo, bari mu bunyine. Abanyamurenge ntabwo tuba muri aka kaga turi mu bunyine.
ariko kubera ko tutishikira, kubera ko tutigerera, kubera ko tudafite represent, kubera ko tudafite umuntu wigererayo kugira ngo avuge ibibazo byacu ko byakabaye, nico gituma babiprofita bakabidandaza, noneho bakongeraho n'ibindi kugira ngo bubake izindi systeme zikomeza kuduheza muri ryacu raburindi. Twari dufite abantu bakagombye kuri dukuramo. Reba amateka Fureko yaremye hari harwa abafura rubonye ko baratanga ubuhamya bw'amateka Fureko yaremye, amateka Nyamusaraba yaremye, amateka General Masunzu yaremye, ari muri etat major, ari muri presidence, ari partout mu gihugu. Na amateka adashobora gusibangatanywa n'aba bagambanye b'igihugu, ntibishoboka. Ibi byose bahe bakora byose ni kudanganyika ko baraturwanya n'urugamba ko turarwana. Yego turabizi, ejo ni jewe, ejo bundi ni wewe, ejo bundi ni uhundi, ejo bundi ni uhundi, ariko tuzarwana kugeza kubuzukuruza bacu, ntabwo tuzagambanira igihugu. Tuzacibwa intege n'abanyarwanda ngo nuko babe badufatira abayobozi bagakubitwa bagafungwa. Tuzacika intege, tuzakomeza turwane natwe badufate batwice, abandi bari inyuma yacu bakomeze barwane kuzageza habayeho ubuyobozi butahura bakamenye ko hari abanyamurenge bakunda igihugu byanyabyo, kandi abo banyamurenge nibo bazafatwa bakiyegerezwa bagashirwa mu buyobozi, bagafatikanya n'izindi nzego zose za leta n'abandi bakongomani bose mu kurwanya umwanzi wacu waduteye, akoresha ibibazo twari dufite twari dusanganywe kugira ngo bikomeze bimufashe gusahura igihugu cyacu, naho twebwe duhere ku icumu. Uru rugamba tuzarurwana, uru rwango batwanga tuzarurwanya, aka karengane baturenganye tuzakarwanya, kuzageza tubaye imbohure, tutakirimo kwaha kw'abanyarwanda n'abambari babo bari muri leta, dufite uburenganzira, dufite ubwisanzure kimwe n'ayandi moko yose y'abakongomani. Urugo rugamba tuzarurwana kugeza dutsinze, kuko niyo ntego yacu, kuzageza duteye intambwe ikatugezaho tugomba kuba turi, kugira ngo abariho turwanirira. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ari Ngarura Patrick.